LP School Sports Meet ke Bashipau hasor Nongstoiñ kala nang jam Shaprang Hamadan NDSA. Palat khandru tuligi school kila shimbenta hagane ke Lempung. La penipu ipeng ya ke sniple da ki jingruai, ki jingshat ke jingyat march pass, bat ke jingra ya ke dong musa. Hagane ke Lempung lasdang da ke jingyako mare ke Bashispa mitar, ha ke balarisa da ki nong petkai. Haba jingkran hagane ke sngi kum ka kongsan ka District Sports Officer Jongka West, KHASI Hills District ke kong balarinas im, la penslur yaki samla pule, bane shimenta shitham haga jingyele kai, da ka penkesan ya ka benta bakongsan Jongka, ha ka penroy ya ka jinglong renti, ka jingye trelang kum ka kenhon, bat ka jingem ka bakot bakia hap deng ki kenna. Yang bagi doang lang ang nilopor, yang bagi nyo ang sakilang, yang kani ka sports meet ka jongbi. Ho ini semua ba kalayaan mentala shipong slam, kani ka jing train shitong ka jongbi members jongbi ka LP School Sports Meet Town Committee. Palat chispa sapulai ngut ki kenna school kile shimenta ha ka